Pertama yang harus saya jawab adalah magiaro nabitta na ipacing jolo atinna. Nasaba tentu idi rufatawe aga to gunana to makasibiyang narik ko masulang ni atita. Betul. Aga to gunata mas sempajang sininna bali bolata yolo bolata benre bolata munri bolata si bombe managi. Tapi kue kuitai Dega aga puji mak bombe ko. Betul. Iga makadak. Pangka tuh tahu. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Tapi itu masih mending. Yang paling bahaya narik ponakan na nitawe penyakit yang namanya Fatimah Sang. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, alina Papua ngamalabikeng ya angkepatkan isyara ekor ini, alina tumoto malabikeng Bapak Imam Desa Wempubu yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ketua Panitia Pelaksanaan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati dan yang kami muliakan, seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah Masjid Al-Muhsinin Buluk Laju, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan, seluruh tomato malabiki nania serasul malabiki andri-andriku nania anak-anakku yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa nasading icau sa damat pun raya. Upak kuling ipaiman. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya insya Allah semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang menjawab salam saya welo duangi manangi, mudah-mudahan tahun ini bahkan bulan ini insya Allah berangkat haji dan umroh. Orang ini gak aja. Ibu, oh ibu, mau berangkat umroh tidak? Serius? Kalau mau berangkat umroh, engkana Pak Guru ngeci amalkan surah Al-Waqi'ah tungke weni. Sebelum matin roki baca yolo surah Al-Waqi'ah. Biasa mau baca. Yang kedua, aku pura ni dibaca surah Al-Waqi'ah. Illuduan ni ripung Allah Ta'ala. Aga pat dongan na mapuncok mi. Cicato mi bawa melo ulalengaki. Jajiro melo emat cerita. Usahakan aja jolo to mat cerita. Tingkalinga madicing. Agar upat dengan na Bismillahirrahmanirrahim. Acuiki. Allahumma barik lana fima. Doa makan ya. Salah sambung nih. Ulangi pema deh, ulangi pema. Manangkal larik ko di doa makan. Itu pertanda bahwa Pak Ustaz maduhun itu, karena hari ini kebetulan agenda ceramah Pak Ustaz ada 4. Tapi 10 din re'elee kokak di Kecamatan Sibului.
Tati 10 letu si tengah na 10 sidi, bahkan sampai jam 10.40 saya masih di sana. Jajitan na memato na larin na utoku ufalaryang upami raja meto. Alhamdulillah, saya start dari kecamatan Sibulue menuju Tareta. Tadi saya sholat Jumat di Masjid Tareta, Masjid Ayana Tareta. Alhamdulillah, ia meniwis sang alaikum salama, mendek mana makatubah. Tapi ternyata dalam perjalanan, upalit payolo oto kuna sabak, ternyata angka nenek-nenek meluk mati katatanay. Wak kita orang nginalap po oto. Jadi terpas saya yolo nenek-nenek upas salama. Begitu mati katatanay cawali, maka daka alhamdulillah di nanajaji kasih nalapot. Yeah. Ternyata letu tata cawali justru nanoko kapo irone nene. Nanoko pa ustaz. Degaga masih na nataro. Maka daka magi tanoko kapuang nasilade ka kasih pate ka kita tana cawali. Aga nasang Feko bicara nasa de uno ko kina sirolo kula de mate kamu pate kasi kape mo. Salame mga. Ibu. Oh ibu. Pura ni diamalkan surah Al-Waqiah. Pura to ni dibaca pak dengan ni. Aga pak dengan na Allahumma rzuqni bi ziyaratal haramain. Tapalan ni? Ulangi pemang. Allahumma rzuqni acuiki bi ziyaratal haramain. Insyaallah tungka ibaca pura ki masampajang ilo dua sikir kung Allah Ta'ala Allahumma rzuqni bi ziyaratal haramain. Ustaz, pitumpulan ni pura ubaca na di pagawit na panggilan. Kamaga ni pali. Jadi narik ko pitumpulan di gaga panggilan. Akuliso ki matu pole mamirajat. At tarumeman ni tamari lalampula. Lalu kemudian terbuka pintun na kamarata. Pura dibuka pintun na kamarata. At tarumeman ni buka ilamarita. Ibu, aga dibuka lemari angkat ko tu surat tanah elok yang ke surat tanah Pak Ustaz elok di TV di Pegadaian ataruto ni mendaftar betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah Iyewe aswewe angkaki pada mak depu ngeribu lama lebih nafung Allah Ta'ala. Untuk papolisit di acara malebi ia naritu memperingati Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyewe aswewe termasuk as-sumak barakah As-Somalabbi As-Sojuma bertepatan pada tanggal 27 Rajab. Magina malabbi Pak Ustaz, ternyata na Pak Guru ki Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung bulan Rajab. Ricapak na ular raja angkat tu situngan-tungan na Pak Duanga yari ka sikri masarolat biribaca.
Maka dia nabita negi baca ye pak dongenge wekatallu pulau lima riasona juma tegi mon rawattu na pa ustaz taniari wattu ele taniari wattu tangasoy tegi pale monro ia nari tunari kupura ki matu masampajang asara letu tamana mangaribi agana sanabita negi baca ye padongange wekatallu lima riasona juma riaso juma pacapuran na ular raja majappu iwirengi ri pungala taala papidalle masagina iwirengi asogira ri pungala taala bahkan bukan hanya hari ini tanyami asona leki dalle pungala taala tetapi nasa nabita 1 tahun yang akan datang di napaja tuli mengalir ya Eropa halai ya Eropa pedalle. Oh ibu Melo Kisogi, siapa yang mau kaya angkat tangannya. Ya. Napa guru ki Nabi sallallahu alaihi wasallam narik kumelo ki masimpu daleta amalkan ye pak dongange. Aga ye ropat dongange. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibace matu mapamula purata masampajang asara letu tamana wattu mangaribi. Saya ulangi, Ahmadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, boleh wattu panen na bakai. Tuli ibalu ijage yolo na bulata na cetarala. Coba-coba baca ya Pak dongenge. Ibu, negi baca ya Pak dongenge insya Allah. Tuli magalu pangali. Apalagi nari kuma balu-balu kiko bolata. Melu kitimpa tangeta baca ye pak dongenge. Insya Allah dek napa aja tulinan lilisui ki pangali. Mau dengar? Tengkali ngamadeceng. Aga pak dongan napa ustaz? Inna hadza lariskuna malahu min nafad. Dari kota buka pintu tak ajak lalu tu mangolo ri baluk na tawe apa wak kita orang ni ini sila dek bacai pak balu jolo tak teralah jadi nari kota bacai ropat dongan nge baluk tak to na tetangga aja tetangga baluk na tawe tapahan ni sinin na tomato malabiki dan niya surah malabiki sidan jamaah Isra wal Mi'raj. Peringatan Isra dan Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan sangat luar biasa? Nasabak de gaga palebireng engkai riwerengi rupa tawe begitu pula nabi yang lain de mulai papada pade palebireng ya engkai riwerengi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ipalalam mirip Allah Ta'ala tetapi dia dipamiraja di Allah Ta'ala. Nabi Musa naulle mewa mak bicara Allah Ta'ala tetapi dia nulle mita langsung Allah Ta'ala. Nabi Isa ipendre kolangie ipamiraja ri Allah Ta'ala tetapi dia ipalalang ri Allah Ta'ala. Makanya angkanang kasewa waktu Nabi Musa riub bi iri Allah Ta'ala ri empe na bulu etursina. Makanya Nabi Musa itu biasa kita sebut dengan taklim. Wa kallamallahu Musa taklima. Atanna Allah Ta'ala
ia angke mulem mewa mak bicara langsung si bawa pung Allah Ta'ala. Ia to si pangulutan Nabi Isa alaihi salam. Kita kenal Nabi Isa lahir angka indokna tetapi dek gaga ambukna. Nah sebab memang pung Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina melu inapitat tanra aku sangenna pung Allah Ta'ala. Menurut ahli dokter, dek gaga makudrai wad dijaji kolinoy, nariko dek gaga ambokna. Betul. Tetapi nariko pung Allah Ta'ala mapuelo, cukup Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Melo kajolo makutana. Wattun biasa mamauli tawwe tega pada apakah mega yeso hadere ketimba wattu nama mauli mega tauri wattu nama mauli, kira-kira apa yang membedakan? Jadi magalos lagi dah bagus sih. Cek ayo belum cek ibu, oh ibu makutana kak tabe meraja apa natungka wita engka masiji narik ko amiraje kengi pasti beda tahunna megangi engka waktu mamauli ketimbang miraja, betul tidak? Agak naruh kira-kira yang membedakan maletnya. Masya Allah. Magi yaro narek ko ammauli kengi mega tahu sementara amiraja kengi makura hadere. Sitongan na jawabannya seperti ini. Yaro narek ko ammauli kengi mega tahu hadere nasaba tahu matepe nan niadik na matepe engkamana ngijok ke masjid. Betul. Tetapi yang hadir pada hari ini insya Allah tahu mata mana itu hadir. Makanya persoalan Isra Mi'raj tanna memang to akal meluk tafake. Benengnya akal meluk rifake. Dek memang to natama akal nariko nabita sendiri meluk malaleng dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara kendaraan yang paling cepat pada waktu itu adalah unta. Di pagaga uto, di pagaga pesawat. Nariko unta meruk na pakai nabita. Siulan nola dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siulat to nola lisu. Tetapi nasabari lalena ayat na pung Allah Ta'ala narampe makeda subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Mapacingi pung Allah Ta'ala wapal dalam peniingi atanna dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wadi tabuka-buka ridalena aku rangi satu-satunya surah yang dimulai dengan kata-kata subhana. Berarti engkah peristiwa yang sangat mendalam rilalena yeru masalah. Ibu, oh ibu, narik ko engka anana napai 10-2 tahun umurna napala mani aku rangi 30 juz, maka kata yang sepantasnya kita ucapkan adalah subhanallah. Mapakaranurannulade manangka anak-anak napi 10-2 tahun umurna napala ni aku rangi 30 juz. Narik ko engka tahu dek gaga ajena, dek gaga jarinna, tapi tuomo filetu makukoy subhan. Narik ko engka tahu dek gaga ajena, dek to gaga jarinna, dek to gaga ulunna, tuomo fi lariki. Manang dek gaga ulunna tuomo fi.
Betul. Sitang iya tuh ko, di kagak ulo tuh. Lanjut. Kita salawat dulu supaya panjang cakar dulu. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin Habibillah. Timbul pertanyaan, siapa itu Toha? Iga to yaro Yasin. Rilalenna aku rangi engkar yasa surah Toha. Betul. Engkato riyasa surah Yasin. Makutana ka. Yaro Toha aga betuan na. Yaro Yasin aga to betuan na. Narik kuri baca aku rangi itimpa betuan na. Ternyata betuan na maka dekoro wong Allah Ta'ala ni masrom misen. Ibu kasih surah Yasin, ibaca betuan na. Ternyata Yasin betuangan na wong Allah Ta'ala ni masrom misen. Iga na kira-kira na maksud. Ternyata yero Toha dan Yasin asam malinrun na nabita. Jadi Nabi tatannim itu asanna Muhammad mega sanna. Termasuk Ahmad. Ahmad itu asa pamulan na Nabi ta. Kotone ro Ahmad apulingan na sampajangi. Sementara sampajangi asalan na pulik kunyawai. Ahmad alipu tatung halar roko mim suju dalat tudang nariasa sampajang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nareko nabi tamelo malalam memad de memato na tama akalan na sabatan na memato akalan melok dipakai. Contoh, polek koka di Cina. Apa Cina tuh? Luar negeri tuh pak, kampung apa ceramai? Luar negeri. Kecamatan Cina. Ada orang Cina di sini? Atau ada yang mau jadi orang Cina? Ya. Akur di Cina mega to amali puang. Utamana di kampung ya senge termasuk abumpunga, termasuk carucu, mega padar pulik kue. Jadi, termasuk alina, masya Allah. Tanah poda matung kadurian. Alhamdulillah. Ya. Poleko kaden dari Cina. Saya tinggalkan rumah tete asira ile ke Sibulue, lalu kemudian ke Tereta, setelah itu ke sini, sebentar malam saya di Amesangeng Apala. Ternyata waktu kuren remenre loka komaye nasabak lepak ka cinampa macerama Isra Mi'raj di Sibulue. Ang kabere-bere na Sibulue macwe ko songko. Magi ng kamacwe apa mandre ka barungko. Ukarawa songko kuna napuji macam ningi. Macwe lo ke kumaye. Begitu sampai di sini Lesotho ni siruntuk ni bere-bere na bulu laju. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aga tu kawang kulit tiga ki. Boleh ko kasih bulu Tete siaga mo ka. Tete 10 lewat setengah jam. Tete siaga mo latu. Tete setengah na 10 2 ulat tu dia mali. Di yung matapa. Wadi jajin apa ko mati katatan na libu no to. Tetapi nasabak tanya alena malalang. Matama ko songko ku, akhirnya letuk ko ye. Tama ka kira-kira akalan. Masuk akal tidak? Masuk. Nasabatan nali naman lalang. Ipalalam ni. Maka matoyro na bita, tanya alena malalat tapi dipalalang niya di pungalatala.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Watunna nabi tay palaleng melo di palaleng isase jolo baro-barona na inapari pacingi atin na nasaba way samsam. Timbul pertanyaan, magesina na melo di pacingi atin na nabita na ano mapacing? Tentu na reko ano mapacing di pacingi pemeng padi mapacing iya tuh betul. Magi yero nabita na ipalalay siri pengelatala matan na langsung dipendre kurang iya. Iya. Pertama yang harus saya jawab adalah magi yero nabita na ipacingi jolo atinna. Nasaba tentu ini rufatawe aga to gunana to makasibiyang narik ko masulang ni atita. Betul. Aga to gunata mas sempajang sininna bali bolata, yolo bolata, benre bolata, monre bolata, si bombe managi. Tapi kue kuitai. Degaga puji mak bombe. Betul. Iga makada. Pangka tuh tahu, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tapi itu masih mending. Yang paling bahaya narik kunakan na nitawe penyakit yang namanya Fatimah Sang. Beto gagaya sa Fatimah Sakwe. Mate nih. Naala di ECD gaga. Aga ya seperti masang. Pad di hati mamasang. Angkas itu istilah baru Pak Ustaz. Dega. Aku si runtui 2-3 bacuncang. Ibu, mau masuk surga tidak? Mau. Mau sekali? Mau sekarang? Bawi. Mau teleponin malaikat mau? Mau masuk surga tidak? Narik komelo ki tama surga. Pertama, jagai sempajata. Jagai sempajata. Yang kedua, ajak lalu tu madura kakulakita. Timbul pertanyaan. Kepada cengi jolo tangane. Ibu. Deto kanang katanokono-ko ilakita. Hah? Bapak na jolutan ay. Apa jangan sampai mak beleki. Deto nang katanoko nanoko ki. Mitau mo tu. Mitau ki ka pa. Nah, dia pernah perlu dipanci-panci. Ya tuh biasa kesini orang saya maklumi sendiri. Jadi di pau. 40 itu jawabannya. Di napa aja tuh nanoko lakaina. Ele inanokoi. Aba buengi nanokoi. Tangaso nanokoi. Wani arawen nanokoi. Wani nanokoi. Eloma tindo nanoko sih. Agawe itu ikut tulis melo tutu. Dia napa aja tulis noko. Ibu, ako angka bene makunrai tulis nanoko lakaina. Biasa tuh maponco sunga lakai ko makil. Maponco sunga. Namo sunga na yero maponco to. Dewa bonga. De na may tamate lakain na. Chaw tulin ako mate.
Ilama ni yan tralor kari kupurwe. Tatari-tari benena. Toga ni kasi makadat aswan ni uno ko tapiliwa tu pujin na. Bahagia sengaja dari kumate ka misalnya pasitampilan ka kuburu na laki ko. Ganda si tao matitungan benena. Yan tralor kari kupurwe. Ipacuro ni ko kupurwe. Narapi wani matilakay na. Malama na sa dilewo ko ni si tao di ano ko ka kasi kumadapi. De gaga. Ino ko si. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana lanjut? Latut tertesiaga. Kamu kerja nama siji ya? Ya. Insyaallah. Lanjut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Agar kira-kira pas sabaran nalita ipalaling ri Allah Ta'ala. Ya. Nariko engka bara api musti engka turumpulna. Betul. Aga pas sabar yero nabita na ipalaling ri Allah Ta'ala, dipamiraja ri Allah Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Pas sabar na ipalaling nabita yang pertama mate benena kami na nafuji. Siapakah itu? Khadijah. Yana roh Khadijah mongkosoki nabita gang kacapu doina. Capu aramparanna nafake nabita mak dakwah. Bahkan yana roh panguluta Khadijah yang memberikan motivasi kepada Rasulullah. Ajamu pejemak dakwah, taruh ni capu aramparak. Bahkan watunna kasih malasa panguluta Khadijah napadangi anak-anak anak pada lalu abamu. Apa masiri kaya pada langsung nareko pole matu mateku misalnya ilawang nga di abamu tapahalalakan nga saruban na barak wang mangiang kamatu upake idoko ka nareko mate ka. Bahkan watun na nabit watun na Khadijah mate iyaru kacina pakewe 70 tipan na. Bayangkan. Makanya agato migunana di padapunga waramparat tasawani sementara masih sakimatu riasori mundin na pungala ta'ala. Ibu ati nuluk memen ni masidekah den rejumana pak makutana ka watun na laba celengang yolota aku si tampe 100 sebu 50 sebu 20 sebu 10 sebu 5 sebu si Rp1 tiga kata jepu tiga kata pertama ko tak amal 100 sebu dia mau tepe si Rp1 namo malaikat ini tahu tuh apa mabangku asidat kami meni sebelum ini disedekkai angka masijitay alhamdulillah tuwangan ni mabicu masijid na tapi jamaahnya yang hadir pada hari ini sangat luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan tanami ya sunarwa matuk ko mangaribi din kakahadir wih namoya sengaleta mamiraja tahu-tahu depa termasuk mamiraja. Kenapa? Yang namanya mi'raj itu batuan na menre, batuan na angka peningkatan. Ibu, angka mo kigamatu mabirjama magharibi ko. Terus terangi. Pangka tu masiji. Upa narekon ka makunre lok ka masiji Iga bawa jok ka masiji benena pa imam.
Iya. Bahkan angka masiji. Namo mangaribi mapatatu de gagalok ka berjam. Makanya makutahan pak kampung ustaz, magiro na sa koy kampung Yero makun raye. Bangi pak bangi na puji matu tuda ko yolona de gagatin na milulok ka masiji. Ternyata saya telusuri ang kapali pacarama purtama kuro kampungi na pauwi makada yaro makun raye malabbi-labbi imas sampajak ko bolana ketimbang di masjid. Ternyata toko to makun rekut tumeng kalingay. Si cocok kayo pacarama ye. Si cocok kak. Ibu, iya tuh nabi tame mapura nampara makunda joka berjama ke masjid. Magi ketika perempuan ke masjid, biasa dia naletu di bolana. Biasa digali suku bolana. Kenapa? Dirampok, dibunuh dan diperkosa. Ako tomato bansane 70 tahun 60 na tahun. Kalau rampok ki mabura si jama-jama perampok palosi kita tungka. Dia agak ajo kan masjid. Betul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Perbanyak sedekah, perbanyak langkah ke masjid. Iya masjid tapuang ditugaga perencanaan milu tabangu pemang. Detona. Iya, aku di na to melo rencana cukup agar kekurangan na masjid usahakan itay tuli terlambat iwaja kilometer na ini wajaran ni dega kipas daldi ini meliang kipas supaya ketika kita meninggal tuli macak ke Eropa penetinge magai baraka na pura kimali kipas untuk masjid. Betul. Terkadang angka kampung terkadang angka kampung 50 tahun ini dibangun cetipu ya rumah siji. Ternyata kurami kasih menre batana di pana selesai pelesteran namagay di nagagatama sumbang di jero pa pangpanitia masiji natatungang iraso na juma tabi puang iya masiji tak kurang isamin na 300 sa. Siapa tahu angka nasa milok masumbang. Di panalagtu adan na yero ketua panitia, ketua pengurus masjid. Tiba-tiba angka makajarin na iya 100 sa. Macam mana sih saya? Ya 50 sa, ya 20 sa, ya 30 sa, ya 10 sa. Ternyata pura maju mata we ditelusuri. Iga din remak kaya jarin 100 sa, desa diwisengi. Ternyata angka mate maka dia rona semak kajarin nama kada iya 100 sa. Itu jangan lepa majuma. Benenge de gaga to jangan lepa majuma. De nalari sumbangan. Yan riyan sama baraka itu jangan. Betul. Makanya itu tuh jangan jadi nanti dicapa. Lanjut. Kita jauh. Iya sedih jauh. Dia itu kagaknya matatungi ko. Iya. Manamuan na rekong kamatu konro kuda. Oh bisa tuh nih kenyarak we. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita persingkat saja. Nabi ta lepangi masampaja sunnah di Bukit Tursina. Pura masampaja sunnah duan rakang lepas di Baitul Lahmi kunirom monro Nabi Isa dilahirkan. Lalu kemudian lukka di Masjidil Aqsa kunirom monro Nabi ta masampaja berjama hadir semua para nabi Allah. Angka manangin Nabi madapungan yang memimpin salat pada waktu itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu narik ko ita puasan na Nabi ta as-salawat. As-salawat. Supaya matur sore mulin na po nga ta'ala ang kamu tokin na ang akwiwi Nabi ta
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Nareko na ngakui kina bitta sebagai umatnya, insyaallah ilolongan mana matu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi tadi dimi'rajkan oleh Allah, ipamiraja ri pungala taala ipendre kulangi. Latu narilangi emak berselengi Nabi assalamualaikum siruntu Nabi Adam. Mendek ri langit kedua siruntu Nabi Isa dan Yahya. Mendek ri langit ketiga siruntu Nabi Yusuf. Naik langit keempat siruntuk Nabi Idris. Naik langit kelima siruntuk Nabi Harun. Naik langit keenam siruntuk Nabi Musa. Naik langit ketujuh siruntuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya dari ko engkau wereta puang pura den dari baca ropat dongan nge mende tonga kita nama pacing nge. Ustaz meloka-loka umroh. Tetapi Dewi sengi maka ada ikat travel dipakai. Si bawa nih. Kebetulan saya direktur marketing PT Masaya. Kalau kita menre umroh, menre Mekah, mendaftar sama saya. Kita sama-sama berangkat. Amin ya Rabbal. Aku menre ki Mekah. Angka wereta menre tanama pacinge. Nariko matawafa ki. Usahakan kiringan ni suratul Fatihah. Iga panganruan na langit pamulangi ikiringan ngifatian iga panganruan na langit kedua sampai langit ketujuh. Yewe pura karena Pak Guru to panditana ya angkai di kecamatan Sibulueh. Yero to panditai malat de manini de nero mandre agagai narikode ni sengi apulingan na. De nang kenal libali di pasae nariko na sabak de ni sengi makada kulitege yaro balik. Bayangkan sangkim maninina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattunai palala nabita angka nabita naita malaika masempajang carana masempajang tettu mataru angka tunaita roko mataru angka tunaita nabita suju mataru angka tunaita nabita tuda mataru taru. Semua gerakan yang dilakukan oleh malaikat tersebut, na bagaimana yang Nabi takkan na itu naruh dipakai makuku. Gangkan na Nabi tak melo ni mende risidratul muntaha. Maka ni malaikat Jibril, Muhammad latu nabawan nasa kumaye wantaraki. Dena segulit tembus si cahayana sidratul muntaha. Kapan saya tembus? Maka tubuh saya akan hancur. Deule na serapi sidratul muntaha. Magi pala Nabi naule tembus sidratul muntaha. Karena Nabi itu punggawanai cahaya antanurun fauqa nurin. Iko nasa Muhammad punggawanai cahaya. Ya namua na pancaji pungala ta'ala cahayanya sidratul muntaha na sabari Nabi ta. Ya namua na pancaji pungala ta'ala cahaya na matan nasoy na sabari Nabi ta. Ya namua na pancaji pungala ta'ala ulangi na sabari alimadatbi na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangkan na Nabi ta siruntulan suni siba pungala ta'ala. Na italansuk pungala ta'ala. Suju inabi tariolo na pungala ta'ala. Nabaca Nabi ta subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Napacunga ni ulun na Nabi tariolo na pungala ta'ala. Aga nabaca Nabi aga na po Nabi ta at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Aga betul na yero at-tahiyatu sinin na papakarajay mubarakatu barakai thayyibat dicenge salawat asalamakenge idi mana mapunangi puang. Nabaliwi pungala ta'ala adan na nabita assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum mas risesemu wahai kekasihku wahai nabiku wa rahmatullah wa barakatuh pamase nania barakat. Narikong katanaiki agami menghakikinna nania rahasia na sampajangnya iya naritu wa rahmatullah
wabarakatuh. Pamase nenia baraka. Lalu kemudian Nabi juga mendoakan kita semua yang soleh. Agana senabita watunna sirulan susibaw pong Allah Ta'ala assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Aga betongan na asalamaken mas risisiku nan niya epuang tawiritoy asalamaken ummaku iya masolewe supaya iput tamak maneng imaterialan na surga pamasina pong Allah Ta'ala. Lalu kemudian ya rawat tuwe malaikat Jibril mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu ipahamana ni makadaagawi tujuan na nabit tay pamiraja di gagalay sa ngadina melo tarima sampajang. Siaga sampaja yarwat tuwe 50 sampajan na tarima na bitta. Beneng yaro terjadi de nagadule jama. Apa begitu pura kimas sampajang de patolat tu bolata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lisu si kimas sampajang. Tetapi karena Nabi tadi suruh pema lisu di pangulutan Nabi Musa, lisu ko pema mangulod kong Allah nasaba de nulle matu mola ummamu yatu nala ni matu mabicu umma na Muhammad na makalasito gato makro denelo mas sampajak ko watu boting apalagi na recall na mato ng pampaboting masyaallah malita sampajak puang lokos solangi ya baday misamol ni ya baday 700 sabu ucicil toba tu ako lokilok di boting asam pajame mali ulo apa majari ta alena to na po ang ngaji kuroyasa tamo at tuisay magati ka di baruhay di na marigaga asam pajangisa kijolo napari pamula acaray betul tidak dunia ini tempat persinggahan saja cinampelada ni bawah tidak ada juga yang bisa menjamin dirinya lisumatu kubolana tumofi. Betul. Makanya kita harus perbanyak bekal. Bekal yang terbaik adalah sampajang. Weka serewi nabita malulisu siolop pung Allah Ta'ala. Apa penyebabnya? Makri Nabi Musa, Muhammad, kesempatan iya ulle minasam mewa mak bicara pung Allah Ta'ala. Tetapi de kulle mita langsung pung Allah Ta'ala. Lisus itu kesempatan. Ya. Makanya itu pandai tata. Iya tu mitumulit pugo ipajuk kay asumpana lori pong Allah Ta'ala. Narik ko napahang ni alina ata pole ri pong Allah Ta'ala. Iya tu mitunuli masumpanan niya pajuk kay asumpana ri pong Allah Ta'ala. Narik ko napahang ni makada pong Allah Ta'ala ni makawading isumpah. Timbul pertanyaan, agami mapasabaran, yaro rupa tauwe nariyasang ata, aga to pasabaran yaro pungalatana nariyasa puang. Jawaban na, yaro rupa tauwe nariyasang ni ata, nasaba angkanat turusi, parintana pungalatala, nan niya pungalatala nariyasa puang, nasaba pungalatala pancajiwi atan na, pungalatala malingi dali, pungalatala malingi onro-onrong, pole risyagai egana papinyaman na pungalatala. Makanya maka dito panditata, rilalen na kita tasawupue, nigi-nigi majapui alena, na ajapui to nito fuan na. Batuan na ada, nigi-nigi to pahangi alena, ata pole ri pungalatala, na pahato nito niga, puam makawading isumpa. Makanya narikutasan ni alita matape aja gaga kasumpa-sumpa selain na pungala Ta'ala. Yang terakhir, ang katu biasa sit di patarika makkedah. Nigi to mas sampajang nade napahang ngilise na sampajang ni makadaro utuna
belalin rona dek kaga naruntu sangadinna takko mibawa iya werek kadai angka salana angka totu tujunna salana iya nari tu risesena tau de ena sempajang salana risesena tau mak guru mas sempajang pade de na nailo mas sempajang nasaba de naulle makkare subawang tujunna yewe bi werek kadai nasaba tentu pada ripahan ni makkadai nareko angkalise angkatotu ulina aga yero ulina iya nari tu lahiren lise na sampajange iya nari tu batin maka dito panditata nareko lahiren tak mitumbe dipake mas sampajang di patu na terima pung Allah Ta'ala nareko batet tak mipake mas sampajang dito patu na terima pung Allah Ta'ala. Jadi nareko melok kina tarima sampajat pung Allah Ta'ala. Yang pertama matapet pitulori pung Allah Ta'ala. Yang kedua pada cengi paring ngarata. De gaga yang ngarasa ngadina pung Allah Ta'ala. Apa angkat tu mas sampajang? Allahu Akbar. Tapi yero pikiran letu Jakarta. De Allahu Akbar. Dito gagagan na semana sandal aku kero. Ya. Syukur ki ko sandal tamu tadi. Magani ko sandal na pa ustaz. Pura ka biasa macerama tadi sandal aku. Maka mana ka sandal aku mo ala. Makrilokan sa mali barakana. Nya barakana melona ini na pantas rasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ada puda pungat tari dalam Yesoe sabak nasabari na paturu pamasina pung Allah Ta'ala na paturu barakana pung Allah Ta'ala dan yakin dan percaya selama de cemua pada yakate to ada punga di dalam Yesoe angka tu malaikat tu dari cedeta na cata mana ngaseta na cata alena angkai pa imam desa angkai tokoh-tokoh agama, semua na catat malaikat. Popura matu acara lo ni mangolori pung Allah Ta'ala. Puang, boleh kaden remam miraja ko di masjid. Agana. Al-Muhsinin. Bulu laju. Angka mana ngi hadiri puang, angkai Pak Babinsang, angkai Pak Imam Desa, angkai Pak Lagwe, angkai Nabi Yusuf. Kamana ngi ada rai puang aga nasa pung Allah Ta'ala wahai malaikatku sabi ka nasen sinin na tong ke hada rai lalan Yesoy wa dam pengemana dosana alhamdulillah aku na dam pengadosa ta pung Allah Ta'ala balasannya itu adalah surganya Allah Subhanahu tapi engkau malaikat mangulu sisiolo pung Allah Ta'ala puang mana semoga na saya dan pengemana dosa na tong kehada lalan Yesus maka di pung Allah Ta'ala manasa maka di yero malaikat maga ni paripuang na watun na macarama pa ustaz ang katowi tasibu mapasilolongan watun na macarama pa ustaz ang kawita sanre ko masije cakadukadu puang si sanaw parati kanging puang, bebe elo na puang. Makin na mo saya to tumacaritay, tumatinroy, wadang pengemana dosana. Alhamdulillah, kita menyanyi dulu sebelum tutup. Allahumma barik lana wa sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan narikum kadada kuta pasalan dan pengamar raja, narikum kadada kuta pasi cocok di dalam atita,
Itu semua datangnya dari Allah. Sidi papasenaan regruta Kiai Haji Muhammad As'ad, salah satu pendiri pondok pesantren As'adiyah Sengkang. Aga papasenah. Namun ina sengiya tutawe nulle luturi Allah. Nulle morong ibara api. Bahkan nulle jok kaya se na uwaye narikode na sempajang aja muacwiri. Nasabak wadi jaji pahasala na pajok kaya tu. Saya ulangi, papasenaan reguruta narikoan kana setau nulle luturi Allah nulle jok kaya se na uwaye. Bahkan nulle morong ibarana afi narikode na sempajang aja muacwiri nasabak wadi jaji pahasala na pajok kaya tu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.